day o tla be o experience this thing ke mohawa Modimo. Amen. Yeah, ke tlo qala a ke tsebe le se ke la mpha nako e nyane haholo. Oh, all right, that's okay. Yeah, ke tla qala ka o dumedisa bontate Mruti le bo mema Mruti kaofela ba leng teng. Ke dumedise bahalaledi kaofela ka lebitso le letle la morena rona Jesu Kristo. Amen. Yeah, watsiba it's a miracle. How tsiba ngwana bungwaneng ba hae. Ube utlo mo bona ali in this level. It's a miracle. It's not even a miracle, it is the grace of God. Ke leboha Modimo ka tsela e makatsang mara maybe he nka lefa hanyane ka Christina o holeng ha hae. Christina hantle o futsitse ntate wa hae. Kore hana le ntho a sa iratang ha o no botsa o tla mo bona sefahlehong. But yena, she's a very kind somebody, a very, very generous somebody. And from the start, Ula abonsa the qualities of leadership. Une anali that authority. Even though ane aiko gobedise, but she had the authority. Nekise akina na useng kire. Brother Omungwahai, I'm sure uteng mona. Ase ba hudile so, ase Krishna Ali Hahai. Aria wena mama. Le aus Christina ne limpati kuku tse chile. You know, that shows that already une anali that authority anaikera about her. Yeah, and I'm so happy uri kibile party ya bophelo ba hae. Because yana hana uri Modimo une abeile mantswe molomong wa ka wa uri ke wa bue ho yena. Kiana hana uri ne re rata o bua ka baruti haholo le yena. And unfortunately ha ke nahana ki khutela mrao, we never said anything bad ka baruti. The only thing ene re bua ka baruti ne re na lo ba utlwela bohloko re be re utlwele bo mamoruti bohloko re bua le yena uri hey man bo mamruti kuri ba experience dintho tse ding aba khone lo di bua batho kuri those are the things enentse re di qoqa nje le yena. And I'm just thinking uri le yena, okay, life is a tapestry yati challenges and whatever, but most of the time we would sit and talk about the word of God and talk about the things of God. And then, maybe secret today, ne? I saw, give me that skit today. That skit, una sansana limnyani lena, asoka sebetsa luse yetsane. Mari ka ikgethela yena ka re ona itlo ba mokgonyana wa ka. Yeah. Yes. Yes, akiri bo Mary abashebela bana ba rona. Yeah, le nna ne ke bushetse bana. And I was so happy. Haba nyala eventually iba monna le mosadi, and I said to them, firstly kitse ho maskete ha aya haskete ka Christina ha o fihla bohading o chika skoti sa hao mo batoring hoja Christina ane aliteng ka be ena ilisiko kere iba lintho ya hao bohading eu batho ba tlo tsibang ka yona. I'm happy that o bile ntho eo mema skete ke bua maka baskete hello ke bua maka. Yeah, I'm proud of that. And then kari hubona bali babeti kari, you know this family, it's a big. Christina uhuletsi ka hara family a big. She's got sisters and brothers, and that thing always gives me a confidence ya uri ngwana o tlo khona o phila kae kampo kae, because utlwaetse ho dila le the brothers and the sisters
So ne ke na le yona confidence eo bana ba ka ha ke bane sa ba banana ke ba le yona confidence eo ya hore o tlo kgona o emela dintho tsa bohading because o tlwaetse o dila le batho ba bangata. So ha fihla he ha Sekete ka re ho bona, you know this family will stand, the Maruli family will stand or will fall if lona lietsa the way Modimo ali romelang ka teng. Ka mantswe a mang, what they do, it will build a family or it will color family. I am so happy that Sekete, thank you so much. O ile wa etsa hore family ya ka ieme, itiye, ikopane. Amen bazalwane. Ke lebohe ba ha Sekete, especially me Sekete. You know, mona in the kingdom of God, the way up is the way down. If o batla Modimo a o phamise, wena iya fatshe. So Christina o la fihlela ho mme a ikokobeditseng ka tsela e makatsang. And bonnete I'm saying this for the second time. Christina is very unali strict mkhwa hai. I will not measure anything, but it was stricting by high. She's not cruel, kind, generous. And one thing Christina, loyal to the friends, it's a high. I always remember a story. They were friends. Li ngwanana o mong re santsane re dula ko zone 10. Yo mlomo ka wa omela kubamis. So this girl abona in Soweto. Abakula this girl ali Soweto. Yo Christina was so concerned. Nerisa robali le ena le ntate wa hae a re ke batla o lo bona Mary. We had to make a way linta to a high. Risa tibili Soweto eo. Risa maya rilatlea mar umubona Christina uri agitated kahari ubatla ubona friend ya high. Unari involve her in all her friends. Hana taba uri kimang. Mar ifu friend ya Christina utwansibe usokile wa fitla hamaroli. Yeah, Christina is that type of a person. You know, Razula Rafitla. And Harry Fitla Ratolaria, Ntoyalwan. Kuri married that girl the way Anne Ali so happy who reborna. Kuri unobona urliana oivelua the friendship ya Christina. Lead the family because if u friend ya Christina, u friend ya family ka ufel. And then kanti following day that girl utlotlokofala. But ne wabalintwe le rona ra khotsofala. So many cases then unari involve different things ha what's one le hona no. So ki se ki leboile me maskita kire. Hello go leboila kire. Untshwaretse ngwana ka hantle squeezer sa Christina hello le ntshwaretse ngwana hantle. Ki leboe qetelong. Ki lebohe the church ya house of praise. Yo akitsebi ha ke boa ka lona nkaring. Kore the way lile la tshwara bana ba ka khateng. La ba phahamisa. La kore akitsebi la ba yetsang. Kore ke leboha ho menahan. Ke batho le bona. Hasure ha o le mruti le mamruti ha ona di mistakes. Ke ntwene re bua le Christina hore ikare ha o le mema mruti or ntate mruti o ka ba le ngwana heno a tla ba honest ho wena a o jwetse dintho tse right le tse wrong le bona ke ba kina le ntwena ya hore le skela batloela lana la tsamaya nje le bua ka bona ke batho ba batla o correctiwa ba batla o rapelwa. But yo so far akitsiba kusoka kibona nkonzo etshwanang le ya lona akusoka kibona. Lastly, sorry, ke batla o bua le wena Christina una le quotation
a ratang ho e etsa, I know ke Mother Teresa. Mother Teresa ore ha ba ne ba mo tjhaketse, they are going back. Ba botsa hore ha re fihla re tle re fihle re reng batho. Mother Teresa ore, let them pray for me so that I don't stand in God's way. You know why? Because Modimo hanki dintho tsa hae a di load in one person. Otherwise re ka ikgansa. Saka se wena, sa hao se wena. Le wena Christina, you must never ever stand in the way of God. Hona le batho Modimo a tlo ba tlisang, a tlo ba phahamisang pila hao. Dumela Modimo a etse seo a se batlang ka motho wa hae. O ske be wa yema tsileng ya hae. Ke a o ncenga ngwanaka ene ke a o tseba hore jwalo. Ha ona ntho batho Modimo o re rata kaofela, one o batla re depende o mong ho o mong. Otherwise unity e kekebe ya ba teng. Ke etse fela story sa o qetela Christina. There is this man, there is this man, Modimo o la ba monka a misa lehodimong. A bona hore o lehodimong, we do enter the kingdom. Ha re dumetse morena Jesu. But the seats are not the same. Hona le ba haufinyana le morena Jesu, hona le ba hulenyana. Ba haufinyana ke nahana ke bale a buang ka bona Isaiah ati they will shine like stars. Ke ba tlisitseng batho mmusong wa lehodimo. But ba bang ba mrao o re motho na ha tsamaya. O bona the man of God ane a sebetsa. A mo botsa re mara, why wena o dutse ditulong tse ka mrao? Are it is because of you. A botsa why? Are you came into our church and you were so stubborn, but you were sent by God to us or mold. But instead, rile rafila ikari uari threatener. Raskera u treata katsila e right. So babang batata bali stubborn ngwanaka. Wabatsiba mos batho ba jwalo, but Modimo maybe uba rumeletse wena for that reason. Amen. Sure. You can't say anything after this. Wow. Kitoma takapilinyana. Worship team nze phomotse. Kana le mme wa rona. Mme magale khulela. Ke ne ke kopa nka tumele. Ke kopa mme magale khulela nka tumele. Amen. Amen. Hallelujah. Ke rata ho leboha letsatsing la kajeno. Ka o fetisa ke leboha ka bahlanka bana ba Modimo. Wa tseba ho monate tseleng ena ya Modimo. Ha o tseba hore le halele baholo, hona le bao ba le sala morao. Hona le ba thusa mpono ya lona hore a batswadi huwa kwana. Huwa kwana ke rata hore moruti Sekete ke a leboha ka wena. Mama Sekete ke a leboha ka wena. Ka o fetisa ke leboha ka phutheo ena. E bonong ho le bohlokwa ka jeno. Re ne re sa tsebe runa ba bang. Wa tsa ke thotse molaetsa ko bona go kwa maobane ka bo personal. Ke a bona ne se ke robetse. So ho sentjena go hona ke bala message. Ke re ha o bathong. How let's have a fela. Ho ba la tseba hore ha na qetela ho etsa party ne ke le mo. Nka ba ka le bolelo go no rera moruti Mosebi. Ha ne re qetela party ya hae. So ke le bo Modimo a ke no re jwetsa hore ke manga nsebetsi. So ha ke no le jwetsa lona le ntimme party ya hae mara hona le motho a nsebetsing ene ke motho wa bohlokwa ke le bolelleng. So ke rata hore ke leboha morena Jesu letsatsing la kajeno. Ke la ka tsoa ka re he papa wa tsa hona le molaetsa kone. Ke bona ka nna le wena kajeno re tlo arohana e motlong ka koloi ya hae a ye kwana e motlong ka koloi ya hae a ye kwana. A ro so ya ka etswale ke re tso ke a soso.
moruti a re jwale ke eng sosolo ka re jo ngwana ke wa birthday ya hle hanke ke ka kgona a ke lo mamela la o ntse o rera mane pelo e tla be le morao so that's why le mpona ke le mona ka re a ke tla o tshwara pelenyana ke tla fihlela o le mahareng mara at least ke tla tshwara makumane mara nna ke jaela ho ya kwana so ke rata o leboa modimo wa tseba mme Sekete o ile a nkamohela e santsane a soka nyalwa wa tseba ha re fihla mo ka 95 ne ke sa tsebe motho batho ba neng ke ba tseba ke family ya papa bane e ngata ka mo ene ba tlile pele ho rona re tlile morao mara mme Sekete hona le tsatsi la neng a tla kerekeng wa tseba a tsamaya le di-service tsa laboraro tsa school of prayer the way ana le committed wa tseba a ntse a le monyane jwalo ho nna wa tseba ang amohela an rata ka morata le nna ka re ke leboa modimo bane modimo o mphile ngwana ya tsebang hore mme ke motho ya jwang so Sekete ke rata hore o tsebe pelunyaka o bohlokwa wa tseba o bohlokwa hara batho ba ileng ba nkamohela ha o ka ba re rona se re qadile kereke ya rona next Sunday taba le mama wa tseba o ntse a nrata ke leboa modimo bane o ba file kereke le bona ka jeno re a tseba hore re eme re batho baruti ba ke bona ba supportang pono ya moruti ga lekgolele re ne re tshwere seletso mme ya 10 tulong nyenyane a re ke be re tshware tsoseletso ditulong tse nyenyana mara ho la dula dipelong tsa rona hore selemong sena a ke le qaleng hae jwale letsatsing la ka jeno ke leboa modimo baneng ke tlile ka hara motse wa Zamdela wa tseba ke rata ho le leboha ka seo le se etsang le bontsha le hlompha ba hlanka ba modimo le bona le na le kgathallo ho bona hobane ba bang ba ka re ba lana ba iketsa di-party kae wa e rona re tlo ba etsetsa ka kerekeng mara ke leboa seo le se entseng le entse ntho ya bohlokwa modimo a le hlohonolofatse ne re le mona ka tsa ka nako re tlile partyng ya moruti Sekete le mo etseditse surprise mara surprise rona se re hodile she ha re batle surprise nna ke batla o ntjwetse so ke a leboha mme Sekete modimo a o ekeletse dilemo tsa hao modimo a o fihlise mo tabatabelo ya pelo ya hao e batlang o fihle teng ene o tlo fihla mo ho nna mo o tlo fihla mo ho nna mo o tlo fihla ke leboa modimo baneng ha ya kae o a bona hore batswadi sinse ba tsamaya ba le babedi wa tseba ke hopola tsatsi le leng Sekete bana ba re wena no enda no lo tsamaya le moruti ga lekgolela e ka re wena ko wena moyo o halalelang o katile moruti ka ra ke moyo o halalelang mara ke supporta pono ya modimo a mo fileng yone finish and clear ha ke moyo o halalang ebile ha ke no tsoa ke le moyo o halalelang so ke rata hore mme ntho o etsang ntho entle mo tsamayang o tsamaya le moruti Sekete re ba thusi ba bona re thusa pono ya bona hore e tswele pele ene nna ke la ka leboa modimo ka re modimo ha ke batle ho ba stamping block ho moruti ga lekgolela hohle mo modimo a re ngwaya ha ke sa kgone ho ya ha ke kgone mara ha ke kgona ke ya baneng ke rata ho supporta pono ya modimo so o etsa ntho ntle mme modimo a o hlononofatsa ene o kwale ditsebe tsa nama o buletsa moya hore na modimo o reng wena o tla ba buile le wena o tla ba sa bua le batho ke mona mo ke teng gobane ke la ka kwala tsa moya tsa nama ka re tsa moya tsona ke tlo di bula so ke mona mo ke teng ka baka la ho mamela modimo wa tseba ho bohlokwa ka ho mamela modimo hobaneng batho ka jeno ba tla bua so ho sane ba o tsiketse modimo itse o tla ba le runa ho fihlella dipheletsong tsa lefatshe ha e so be dipheletso so o tshwere o ntsa tsamaya le runa modimo so ke rata go lelapa la 100 Sekete modimo a le hlohonolofatse wa tseba ke leboa bongwe bo le leng bona kore ke a hopola hore ke nyetswe ke le monyane nna mme ke le monyane wa tseba ke ha ke re bathong ene ke le nna ngwanana ka re bashimane ba 8 mme wa ka re ngwano ha ke bone a tlo nyala wo a holang le bashimane o mara modimo la nketsetsa ka mohau wa tseba ka nyalwa so dilemong tse re di dutseng tse ntse re dutse ho tsona modimo ntsa re etsa hantle so ke rata hore
moruti o itse maskete ngwanaka modimo a o hlohonolofatse a o fetse fetang tsena dilemo ene re a dumela o tlo di fihlella o tlo fihlella 67 a mamoruti ga le kgolela dark or blue o tlo e fihlella so ke rata hore ke ya o khotla o tlo e fihlella maskete so the way o leng ka teng o leng humble ka teng nna ke o tsebe le motho wa marata nna ho nna kore o bohlokwa go feta kore o bohlokwa hobaneng ha o so ka ba hore a nna se ke hodile mama o ntlatsetsa marata a o ntso le maskete wa ne ke motsebang so ke rata go modimo a le hlohonolofatse a hlohonolofatse le bana ba lona wa bona maebana e modimo a le fileng ona a le hlohonolofatse le ona maebanao so ke rata hore modimo a le hlohonolofatse so ke a leboha Hallelujah. Sunday school ke kopa poem e le no ntse go tlo nneletsa yona. Mama ga le kholela ke a tseba hore na wa e ba o boleletse maobane. Ntate ga le kholela o la ema mona re se le motho mogolo hana spiri. Jwale bana ba tshaba go tla tlo lo sebela mamoruti. Ba o boleletse se ba tseba go watla. Ntate ga le kholela hana le mo. Wait, ene ba o boleletse ka bomo so robetse go e bona o seng. Jwale ke a bona hore e tsamaya teng taba yena e ka tlung ntate ga le kgolelana le mona o na itshwere a ipata a tshwere ke di high blood so bana ba se ba tlo tshwarisa high blood o tla tlo bo sebela ngwana hao hore hey ke a o sebela se ka ba bua jwale ke kopa poeme ya ngwana Sunday school tlo mama bana ba Sunday school ba re ba tlo etsetsa poeme royalty polo o bon katumela ka pelinyana jwale se ke mathisang eo ye I greet you all in the name of Jesus, amen. I go by the name of Kwezi Tukwan and I'm here to give a speech to Our Lady Bishop. Happy birthday, Mother. We love you. Enjoy your day. Koblela ba itse o tlo etsa poem. Ntse ke go okay, o monki o one latela. Ke tlo traina wena ngwana ka o etse poem. Royalty polo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mama, happy birthday. Praise the name of Jesus. And thank you for the leadership of the church for allowing me to come here. Obohloka bophelong baka. And thank you for onrate even behind the scenes. Onrata le bana ba ka ka mehla. I really appreciate you. Amen. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. I didn't know that you will favor me this way. I never know that you will favor me this way. Daddy, I didn't know that you will favor me this way, but you favored me this way. Thank you, Jesus. Papa, you are big, oh. You are big, oh, Papa. But you favored me this way. Yeah, thank you, Jesus. Oh, Papa, you are big. You are big, oh. But you favored me this way.
indumiso phezu kwalameva ukuze akhonseke kahle wendlala yokuhlabelela phezu Jesu. Wamuhle uJesu. Hey, wamuhle uJesu. Wamuhle uJesu. Wamuhle uJehova. Amen bazalwane. Ke lokisetsa ho tsamaya mara ke leboa modimo ke hlohonolofetse. Nako ena e khutshwane ke bileng le yona mona ke hlohonolofetse. So dipuo tshwantse ha o bua le diketso di beteng a kere. Mme Sekete ke kopa o tlo fa present e tswang ho nna. La ksa e kenya ka ga on floor. Ke leboa modimo ka wena. Ke leboa modimo ka wena mme Sekete. Ke leboa modimo ka wena. Ke leboa modimo ka wena. Modimo a o etse hantle. A o ruise molemo o sa feleng. So wena le ba lapa la hao le tlo sebeletsa Jehova ka matsatsi ohle a o phela ha lona. Ke rata hore ke a leboa. Ke sia hlohonolofatso maphelong a lona. Ke sia matla a bophelo. Ke kgalemela mafu a ka le ka nkguguna bosibo. Ke a kgalemela ka lebitso la Jesu. So ke rata hore ke a o rata mme Sekete. Modimo wa o hlohonolofatsa. Amen. Os Violet ke kopa nka tumele ka pelenyana. Os Violet ka tumele ka pelenyana. O be mokhutswanyane haholo ska ba motelele. Ska ba motelele. Hallelujah. Hallelujah. Ke rata ho dumedisa bohle lebitsong la mophodisi wa rona e leng Jesu Kriste. Hallelujah. Ke rata ho hlompha ntate wa ka le mme wa ka le family kaofela. Amen. Ne tlamehile ke tloba motelele mara ke tloba mokhutswanyana jwale ka seemo sa ka. Amen. Hobane ha nka ka bua ke tla bua bosiu be bose. Ke kopa tshwarelo ka nako haholo ha ke monate le no hore ke be ke fihle mo ke mohau wa ntate Modimo. Hobane ha letso le se le supile ke tlo bua fela hanyanyana ka mme Sekete. Nna ho tsebana le mme Sekete ke tla bua tseba mme Sekete ka 2010 ko VUT.
and hore ke ke kopis ke tsebe memaskete ke mtsebile ka baka la moradi wa ka ke na le ipotsa ka nako tsohle ke re I don't know why ke deserve this love from mme o mme ona o lerato mme ona o butse ka matsohong ko re ho nna memaskete ke ngwaneso ke motso ke tsohle hona le tsele ba heso ba sa di tsebeng empa memaskete wa di tsebe ho kuleng ha ka tshotlehong ya ka mahlomoleng a ka mathateng a ka o dula a na le nna and ke feel sometimes ka mogele ke o hlokobetsa because immediately ke kula ho kula wena wa etsala eng ho nna e thatha wena mara ke le bophelo ka wena I always tell you hore kube wena wa unyekho ngaba ngafela endleleni dingata tso di tsebang ke ne ke kula ke le mosebetsing bana ba ka ba sa tsebe you are the one who always run after me lerato lona le lona ho nna le se ke la fella ho nna kaofela setjhaba se ke sa hao VUT residents e shebile wena wa tseba hore ha ne ke le sepetlele for 4 weeks mosebetsi wa ka o ne o tsamaya perfect ke leboha ntate Modimo ka wena ke leboha lerato le ngatileng ka lona le ba lelapa la ka o dilo o le jwalo o se ke ba tjhentjha I always tell you hore nna memaskete ha ke batla go rekela bolomo mohlang Modimo a hopolang botsofading le nna se ka bang rekela le bolomo mohlang ntate Modimo a hopolang. This is a symbol of love from me to you, my friend. Love you too. Hallelujah. What's about me Christina wesu motswalle o tswetse ba kae bashimane ba Haskete hostel ya Haskete ko go wena fela ngwanana ka tuka ke ne ga bashimane o ntate o fitlile a gae le boys ba tla ko wena fela re ba feng ba tlo bua le mme wa bona. Ke rata ho dumedisa ka lebitso le matla la Jesu Kriste nna ka lebitso ka ga Sekete firstborn ke na le ntwana ka Sekete. Today ne ke batla fela ho leboha ntate Modimo for blessing ya motswadi because a parent is a blessing, but a loving parent is a privilege. Kenana ka bongata wa tsa ha ona le motswadi ya phelang o blessed, but nna wa phela but wa ngata. Magrizaga, I'm so privileged because Magriza o khona ho ncheka fela hore dijo mo ntsole mna yeah I get no se re phela re le banso. But yeah, nani ke re fela I Magriza ka yo nka bua the whole day ka yena. Yeah, I feel like my entire life she's always been there for me. Always, you know, and the best thing a parent could ever want for their child is for their child to be successful. Magriza ka batla ke be successful ka ntshongwe le ngwe. Ha ke re bolo e mo di coxid sharp e mona e sgela di buka. Ntshongwe le ngwe Magriza ka wa mpushetse. Le Tito wa tseba le no. Rumu tlamle be sharp on fit. Di buka tlamle di be sharp because she wants the best for you. So na ke le bua Modimo for blessa ka mme le ntate. I feel like in life you go through a lot of things, but when you have the support of your loved ones, you can do anything. So ne batla fela o tsebe hore after 4 years, happy birthday mom. And yeah, you will forever be the girl of my dreams, my first love.
Jesu, amen. Negi re thank you mme wa ka for thonglo ngwa nketsitseng yona. Ulwa a etsa di-sacrifice for nna every day. Ulwa check up on nna and ulwa ntjwetsa school comes first. And for all the sacrifices that she has done for me, the best I can do is do good at school so I can be successful for her. Hallelujah. Hey, we do double to fun. But having a parent is a blessing. But having a loving parent is a privilege. Hey. I can't know how to guy. Jolo hata di etensan tatai. Utaka di bomb. Koloi JF50 XPGP Munyako wakoloi ubuleile Honda JF50 XP Honda kopoloko la munyako wakoloi re a leboha jwale re kena nakong e re tlamehang re kena ho yona re na le a worshiper in the house. Hey, ausbusi nkatumele. Etare ausbusi a qeta a ke sa ka kena dipakeng o tla ba sa neletsa moruti Sekete hore a introduce our speaker. Ha o qeta se ka hlola o tla ho nna o mfete first stop o fetele moruti. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Moreleng teng re tulong e halalelang. Re tlilo celebrate a queen. I like calling them the angels. An angel that was sent by God to come and support Daddy for this ministry. And so far what I've heard are great things. And Lina, kirentate modimo, hoja o ka nketsa ke tshwane le yena. Hore le nna ke be mosadi ya hlomphang ya tlo ratuwang ke batho. Hallelujah. Let's just worship God. Uyahala, uyahala, lela, Jesu, wama, hotla, uyahala, lela. Halalela Ramaserie Wahalalela Jesu Jesu Uwana Kobosiani Wahalalela
fatsheng mahodimong ho leboha lebitso lena ke lebitso la Jesu ke ntate ya nang le matla ya nang le lerato ya le mohau ha ona ya tshwana le yena. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Uyi, mwele baba. What's